Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is te Pīkake me te Kareni. There are two kupu hou, one of which we've used in a previous episode, Māmore. It means devoid of ornamentation, bare or plain. He māwiwi no te rākau nā, e māmore nei o na peka. Due to illness, that tree's branches are bare. Our second kupu is waiwaia, and it's another kupu for ātāhua, or beautiful. Te waiwaia hoki o te whare tupuna nei. This whare tupuna is beautiful. Ka are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hānana hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pīkake me te Kareni, nā Aesop. Ara te Pīkake me ona huruhuru tau waiwaia e hora nei. Kahi koikoi haere I mua I te aroaro o te Kareni me he umakukupa. A ka whakaiti I aia he māmore no ona no huruhuru. Kua kahuria au anō he ariki, tānaki. Ara, ko te koura, ko te waiporoporo, ko ngā tae katoa o te āniwaniwa. He oti anō o tirohia, tō uhi māmore. Eki, hei tā te Kareni. Ko te hea ke te painga ke atu, ko te hi koikoi haere I te paruparu, tirohia ai e ngā tamariki. Ko te tiu ake rānei ki te kōmata o te rangi, pēnei ia hau. Ko te kiko o te kōrero, kei pōhehe ko te waiwaia te tohu o te rangatira. The Peacock and the Crane by Aesop. The peacock, spreading his gorgeous tail, stalked up and down in his most stately manner before a crane and ridiculed him for the plainness of his plumage. I am robed like a king, said he, in gold and purple and all the colours of the rainbow, while, just look at your plain coat. Tut, tut, said the crane. Which is the better now, to strut about in the dirt and be gazed at by children, or to soar above the clouds as I do? The moral being, do not mistake beautiful looks for a noble character. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. As some of you know, Whakamiere doesn't run ads and we don't have sponsors, so all of our tautoko comes from our Patreon supporters. It takes a lot of time and effort to produce each episode, and any support we get through Patreon helps us spend more time creating content for the podcast and sharing more reo Māori with the Whakamiere community. If you're a kaimahi at kura, kohanga reo, or schools in Aotearoa, we're offering you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll get early access to every episode, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, and the full back catalogue of content, which is nearly 150 episodes. A big mihi goes to our Patreon supporters. Without all of you, this podcast couldn't be ad-free. If you've enjoyed the podcast, please leave a like and a review on your podcast app. It helps new listeners find the podcast. And if you know someone who might enjoy our kaupapa, send them your favourite episode. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.